Alpha Mizo Production YouTube channel and tu te chibai kan book chewa April ni khat thar ni ma saber kan lo chuang kai ta tun thla hun chung zonga pathian hruaina changa lim taka hun mang turin du sakna kan hlan cheu ani Myanmar boina chu azual zela US point embassy staff rule zual big lo chu a ko ho ta vek mai Dr. Sasa chuan UN chief le kha athon Aung San Suu Kyi po adam tha e Myanmar tual chung boina chuan re lam ain zual lam apan zela sipai sarkar le anma ni du lo mi pui te chu nasa zokin an ep chhomek zel ani ber mai heti lai hian US embassy Myanmar chuan embassy an nathok tu rule zual big ti lo chu a ko ho a Myanmar an chu san me kani Dr. Sasa CRPH hruai tu le sipai sarkarin apai thak ten special envoy to UN atan an ruat chuan nimin March ni somthum pakhat khan UN Secretary General Antonio Guterres chu lekha thonin UN in tlang mi ral tlan mek te ta na chom dol na peturin le an sahim na tura ramri an kan theina na danpui turin angena UN ho tu pa chuan arang lama Myanmar din mun enfia UN malak na a responsibility to protection R2P kenko turin le dan poi salawa sipai te chet na chu International Criminal Court ICC a pulut turin angena UN chu R2P dan lekko turin an beisei ti lekha a chuna talang Myanmar sipai te hian kong zo na atel thin protester te man tumin zana te an zo te sajuwe meka khothim nuwa an che chuak thina tho tan zana po khan yangun komchar lam South Dagon huna mi an kap hlum nual ni in Twitter le Myanmar na wa tarlan ani South Dagon atlan chia tombo mek nailin so kum som thum pasari chu a om che sa ka ni in anunga mi loading te ke po silai muina deng fu a nailin so ruang chu a chung te po mu man lovin rang takin township uat za pasaria an haral hal hei hi Myanmar sipai le police ten aruang anlak an hlau ani anti South Dagona hian a hu howa mi tha na massacre omin an soyani March ni somthum pakhat lai darli vel khan yangun khopui 40 that le 44th street a sipai sarkar do dal tu mi pathum chumanin botau tang police station a la kan ni police lamin an man te hi soisak an chinga an thi chuan zinga an ruang la turin an chung te an hril zui maya ti vak ngai na a om si lo awangin tunlaya policeman ni chu chak om lo tak ni an soi nimin dar ni vela khan yangun khopuya South Korea bank Sinhan Benka thoktu mei che pakhat chu uchit bong rota motor achuang sipai ten an kap lumbok Aung San Suu Kyi adam tha ukil paruk arwai thar National League for Democracy NLD ho tu nu le State Councillor Aung San Suu Kyi pumsong sari panga chu sipai sarkar in February ni khat sang ni somni pakhata tanga an man nu khan a chanchin hriat zui ani lova Myanmar mi puile khovel ngai ven ani naipito khopuya ama chen na ina a ukil roiten mai chana ni lovin virtual meeting minute somthum an nei puya Suchi hrisel na le adin mun chu ngai tu om ani lo anti Aung San Suu Kyi chu ei ruk thu buai tham na la le dan phallova mobile radio set local ruwa puin case rip angreng tak an pe a chumi konga ama tran tu le kota adin mun soisak turin ukil paruk arwatani hei hi a ukil team ho tu min soi le king mong zo ten soin Asian Niki Japan chanchin bu chuan Asia kani then khatin insane zela an khung emo anti a ma se ama chen na in naipito khopuya khung be ani March ni somthum pakhat khan tanje khopui sagang regiona mi puiten sarkar du lo nalan tirin kong zo nei ani a buaina lian tham a chua hriat ani lo nimin vek khan Israel rama Myanmar mi om te chu Tel Aviv khopui Russia le Myanmar embassy kota pungkhomin sipai sarkar an du lo na le thisen chuana ti top turin an phut na antilang kotlaya chuan mithi te thalak ta in zana pangpar an hlana tin Malaysia rama Myanmar refugee in Suikhom Milk Tea Alliance in ti te chuan Kuala Lumpur khopuya Myanmar embassy a sipai sarkar du lo na le an thil phut chi rang ziak na memorandum an thelut bok michina khua kachin steta chuan nimina sipai ka hlum miomin thu khum som thum ruang vuina nein mi pui sang tam takan pung khoma police ten an ka hlum nuwa arwang la in tukina achung te hne na an pe chawani
afapa kum thum mi lek chuan apa ruang kil na akut tang pathum chu van lam hoin atar lang rewa hei hi sipai sarkar du lo tu te chin chiana three fingers thumbs up symbol ani nimin tlai darli vela khan yanguna tangamel somthum pakua ahla karen namchen nabik thai kon khuwa bagon regiona sipai buk military base anral thuam da apuak waka hemi awang hian sipai ten karen te chu ring hlelin mi pariat thu zo fia tunin an manani nimin chhnu khan dvb tv news soidanin tahan khopui revolutionary army inti te in bunna a kar dum pakhata mi pali chuangin an wakala mi puite chuan ring hlelin an lo mana an handop nu chuan police uniform halawa civil mi anga in chei an lo ni reng mai ti an motor le document atangin an rachuakani chung police mi pali te chu civil mi an mantanen in thleng puya an soma ma se e thu buat sai lai hi chuan an la in rem thailo social media a he thu hi atar chak le a sipai le police lam te chuan an mi le sa mi pali man te hi asiruk la chan chu an tum ni in an soyani nimin march ni somthum pakhat khan kachin lama KIA ten be pui an thak le a KIA military 8 number somthum panga military army te indona mun rang rang khuwa te chu mohang village west nankine village mohan township moini township heng khopalia te hian be pui an thaka kol sipai military rebels somli thi in hliam somthum an omani KIA army ten be pui an thak hun hi nimin tlai lam darli kha ani CRPH chuan kumsang ni pariat Myanmar constitution ram in rel bol dan chu chatuana thamral turin thria le luilon ani to thu officially an puangta Myanmar ram chunga cheng ho nam tin chitin ten tlumte thira an lo thlir le an be sei chu dikna intluklan na zalen na burthut nei democracy taka intluklan na chanvo na ya ma ni du thlan na chia le thariat na ne na ro in rel thei na nei federal democracy ram nei le sarkar din hi ani sang ni pariat Myanmar constitution hi sipai fir fia kho hian mi puitera be a ro an rel kumhlun thei na tura an du thala hun rei tak chunga an duan ani a hei hian mi puite be sei le nga hlel em federal democracy sarkar din turin adal tlatani fir fia ka che sipai hodin state administrative council hian February ni khat atangin an ma ni siam ngei sang ni pariat constitution chu zom lovin ram in rel bolna mi pui thu nei na chu ral thuam chakna manga an pong la ka wangin chu ram in rel bolna dan bur thut constitution sang ni pariat chu engma lo aloni ta ani ti chuan dictator system om to lo nan sang ni pariat constitution thianan federal democracy du tu te chuan tang rualin thutluk na siamin federal charter thuthlung po chu alo chuak hial to ani chu wangin mi pui sarkar tungding tura mala tu CRPH chuan ni somthum pakhat thlathum sang ni somni pakhat nimin nilai ni khan sipai fir fiak te ta na ham that na tin renga duan mi pui te ma khwa le chanvo om reng lo ram in rel bol dan zong zonga dan cheber sang ni pariat Myanmar constitution chu chatuana tan heleya om to lo turin an thiat len ta ani UN Security Council ro rel na hmuna China ram din mun le ril ruput mang chu afia ta le mai China chuan barmaram chunga engsang sonma UN in cheleka kuthak RMT lo thu apuang ani Burma civil mi puite hian kum khuwa in he China thil ti du dan hi an thei ngai to lawang jang khu in bungbut hun alo la nei nge yanga atran lam sipai ching he ko ham ho hi China rama in hum him na zonga an laral tlan ve angai hun alo la om nge in arin omani Myanmar mi puite hian rem na le muan na democracy lo chuak tur hian thisen le nun na engzat nge an la senral angai don ti po soi thai ani talo ramdang thu thar ngai thlak chhun jom te ang Switzerland chuan atum khat nan an ram sipai meichia te chu meiche ke korte an hak aphal sak to dona hei hi meichia sipai tam jok lak an ni theina na ruwa man na nia soyani tuna an kalmek dana chuan sipai te hna uniform an peka mi pakke korte chau atelani kumin April la tanga kalpui thar tan tura meiche ke korte chini kholum le vo de ulaya hak tur chi an petel to donani Swiss Armed Force hian meichia za apakhat velan oma kumsang ni som thuma chuan za som talati pun tumani bok Swiss National Council member Mariani Binder chuan
mei chia te hne na mei che ke kor te hak phal sak na pek na hian mei che tam jok sipaya an tran pha arin thu a soya uniform te hi mi pa te hisapa design ani a army ten mei chia tang tam se an du ani chuan mei chelam kai hnoya in herrem an mamo ani ti ina soi tun din hmuna chuan mei chia sipai te tan hian mei cheta na thol tak tur chau pek ni in chu chu mei chia te tan hak nuam ani lo nia soi ani army thu puang tu kasganar siwat chuan sipai te na thom no an pek chuat te chu a thing to tia soin tuna mei chia te ta na ke korte an pek tur hi ni puilaya hak tur chi le thlasik laya hak tur chi ani thuwa soibok Swiss Defense Minister Viola Amhart chuan mason tur chuan in herrem angai tia soin malak na thar an kalpui chulom om ati thuwa soibok ani